International na nila kan si Shanghai tayo sa po nang semua yang kabidi begitu ke stadium Tokyo Bomday na kan si semua ya syak lemak ni mo magabung gerang bak kan dikasi mamdap yang oh bapuan benefis kap jajar ya kata ka stadium tu sanu college sanu kawan mia sutu sotau samla lek kemen layo stadium kan si tu pi sokan se mo ya chong tu ki suki ke banyak rong ila ka football sokan tak afo le pojar pak bak dia kata stadium mau dia kemen dari suki-suki jak kita ke stadium kau bohong bak nong lat mende jadi syak kepikiran sak man pulih kan dia kadai banbu ya ke stadium budget ya ke senong pensi kan dia kadai ke government of Meghalaya budget speech arajak arbusau arajak arbusan Sri Konrad Sangma Chief Minister in charge finance la keren ya kani do Konrad Sangma ka arhuai tarik February arajar arbusau kini kiong ka budget speech dili kata kajing keren jong Chief Minister banle ikam penroy hakeleng-keleng kisnong jong kani kari ke jong ngat puli tangi petna ibede bat kani ka stadium sabto ong kumno tin fareng as promised in the last budget new grassroots infrastructure in the form of artificial turf, synthetic tracks, indoor halls, and natural grounds will be developed across the state. Construction of the first set of project costing 108 crore, including Samba Paipak Kemenang Kareng, including the Kenshi Stadium. Kabamut Hangni, Konrad Sangma Ulaom. On snai ke madan football on ai ki artificial turf haga jenglot ka ba sispa praklor tengka kentuk ru ya ke stadium haken si tangba kalong ke jingle ran ya ke sokar jong Konrad Sangma kalau ke jingle ran du ya sports minister jongi subama bahasa clear dari bidang yin ma kami ketikran ke jomna amde ma ke ketua silat yapi snap say including the Kenshi Stadium West Khasi Hills District idang dan West Khasi Hills mangi Kenshi idang dan West Khasi Hills mangi kane ke budget arajar al-husal ke motarashan bat ke mairan kila yo stadium ha kila yo la ke jom ke district ha ke snam arja arbuai hakapon lockdown ka Kenshi ka hap haka Eastern West Khasi District balai te pim complain yo Konrad Sangma mendo pim penhap ya ka Kenshi balai ba ka Kenshi ka nang hap sa West Khasi District pim dan kaman namar bala to West Khasi District do ka Kenshi ya ka stadium dirasa namanya wat ini lagi rangbak juga Kenshi Pelun ngadi hot dekat darbar Kenshi Pelun ngadi presiden juga Kenshi Pelun Sport Association dalam mengapa sisi balik baik di Kamadan Omsot yang rangbak kamlong kan di Kamadan oto kamlong telak biang dawi kesang dengan dan metasyu ka kanang mikisni mendeta mala ongkan rasang baha Kenshi West Khasi District kalau kajing nak rai bagi beri kepada nak kabor Temtip baka Kenshi kalhab haka Eastern West Khasi District. Laisnya madi bala play haka Eastern West Khasi District. Da Kenshi nang beraksa si West Khasi District. Kali kecing bakla, ni kecing nak kelan temtip. Tambangan orang kum ni. Kan kuat man keren tanya kani yang bau keren politics. Udah tempru keren politik nampak man keren kelan. Dia kani. Ya kani ke bau Konrad Lekren. Haka senam arajar arbusal. Ya bala play lu yo manong rem hangtai ya Kenshi bangla ipat ba pikwa banyo ya ke jengsai nginam keren menginang ni ngin keren ngin wa ya ke jengsai na Meghalaya Legislative Assembly ngin sakarpa ya ba bright ya ba adan bagian wan rak da ke jeng keli ke masai hangtai ya po assembly namar ba Konrad ula rak ya de kambat assembly ki MLA juga PPP ni kirang ba nani kibra soto ya kata kekam ngese IT hai ba adan hai ba bright bagian wa in toplet apo assembly
Shano lara ya kan ne ka stadium Shano lara nyemte pra shano nyembisni bapira shawai ne nama bakla don ka kenteng ken site mo habara yo mangite amdai bagi bisni ni benut kan habara ai petit kali yo ba kini lai no chaka show ha untuk baba benut se benut em mata kadau ai bak assembly ka banlong ka arpo pratarik mata upnai ka budget session ni saai ke tip cai badan ba in penkelilam ya kan dia ke du stadium jam kasnong kensi pelon di barok kawai mal MLA jumi omla ban keli wa ban jubab ni sepek jubab sports minister ne jubab chief minister sepek dah haki YouTube matali na highlight sepek dah sibet nalang meeting au ke sater de da start i press subtip sampai kita ulat te perlu naras tirum cuy kan ibu ibu ta start apa wara apa assembly dai ban jubab apa assembly nak biang mah syak nama ta ai kembali di baro kipai bak kipai iya tidak kuat menuan seni tendai lek umno mo parti jengi mde makan